Le position uEnhle Mbali eku-alleged ukuthi ukuyona yokuthi inkantolo imfave ukuthi athole u50% wendoda yakhe erich. Ngike ngaba kusona lo sosimo leso. Iyaqala kanje lento. Mina nomyeni wami sahlangana sasebancane sayingane kakhulu yabona. I think umyeni bekana 24 mina I was 21 bekuna 21 yena 24. Sahlangana uthando lethu yabona lahlangana la into efudumele sobabili sinegoli eyodwa igoli yokuthi sakhe ifamily ndawonye. Shuthe ekuthandaneni kwethu sigcine sesinomntwana siyazwana yabona nje siya connect. Mesinomntwana umyeni uyayibhadansela nami ngiyayibhadansela sho ukuthi indoda ihlanganiseke isebenze indoda ihambe yokhipha ilobole ekhaya kumbathiswe zonke lezi zinto lezi za traditional zenziwe mase ke simove in together sihlale ndawonye size sibe nomntwana wesibili. Siphushe ke ndawonye uthando lethu vele sesiyazi ukuthi sesisebenzela umuzi wethu yabona bafethu siyahlanganisa sithenga isite sihlanganisela u4 rooms sobabili sibe no4 rooms sibe nekhaya nezingane ezimbili yabona impilo egculisayo impilo eyanelisayo samaphanda sobabili samagogetha zizamela abantwana bethu. Ake umuntu wami kuvelane kuphume ezinye indaba ezimnandi yabona izindaba ezimnandi ubumnandi obunye. Umuntu wami kuvela udaba lokuthi umuntu wami uma wakhe washona the time emzala ekhaya kubo uma kamuntu wami ubeka ngaka disclose ukuthi ubani ubaba wengane. Kuphume nje sesihlala ndawonye kutholakala ukuthi ubaba kamuntu wami usedlulile emhlabeni ushiye wonke amafa kumuntu wami. Ubaba kahusband wami ke angeke ngithi umuntu wami because besinga like beshade traditionally. Ubaba kamuntu wami beka ubaba orich onefamu elikhulu ifamu elisupplya nje iSouth Africa yonke ifamu elikhulu. Yo into engaba shocked ngayo ngithola ukuthi leliya farm lelana libelonga kubaba kamuntu wami umuntu wami kade engazi ukuthi ubaba wakhe lo muntu nathi siyamazi sifunda ngaye emaphepheni sifunda ngake emabhukwini ukuthi uhambile wayoxhasa kuphi wakhe isikole wenza ini umuntu onemali like he was worth 1.2 billion lo ubaba kamuntu wami. Ayibafethu sijabulile simuve ini ke manje kumention kade kuumuzi kalo baba lo odlulile emhlabeni sho ukuthi ubabezala engakaze ngimithi odlulile emhlabeni. Simuve ini kumention kunezimoto lana nginayo yonke into esiyidingayo like umcebo ohlangene umcebo ofudumela indoda yami sinemali. Gwiqiqi zijikeke manje izinto. Indoda isiqala ilife ekade engayazi. Indoda mina nayo sasivumelene ukuthi ukuze izinto zethu zilungi kumele sifocus ekuthina sobabili. Sazi ukuthi isenti nesenti esilitholayo silethe endlini indaba zokuchitha it's a waste of time azigcinisa indawo azikiyisa indawo ukuze ube indoda ephumelele kumele ufocus kunkosikazi wakho nezingane. Indoda yangitshela ukuthi mangabe nginawe nginayo yonke into engidingayo anginazungu. Hey, kuthiwa imali iyamshintsha umuntu. Iyangishintshela indoda ingasalala ekhaya, ayisatholakali ngama weekends, ifoni ayisayibambi, indoda isi up and down isivela ama pictures ecabuzana nobani, wonke umuntu seyayifuna indoda yami yonke amantombazana seyiphonsela kuyona. Hey bakwethu ngakhala ngikhulume nendoda ngicabanga ukuthi izoshintsha kwaze kwaba too much. Uthola ingane ngalana nangalana, indoda nje ibusy, iserious, we understand. Nami sengiphila ngokudla amaphilisi ke manje ukuthi ngingatholi izifo phela. Uyabona impilo isinzima ngine stress angisasiyi umama ohappy umama ojabulile einganeni zami sesinayo yonke into but sengishoda ngehappiness ke manje ihappiness ayisekho la endlini. Mengimconfronta umuntu wami ngazo zonke lezi zinto ukuthi ngizizwa kanjani ngazo zingiphatha kanjani atshengise nje ukuthi akane ndaba athi lalela la mama mangabe unenkinga thatha iblack card uhambe uye kwi-vacation nabangani bakho uhambe nezingane zakho uyikhiphe uphume kumina. Kubonakala ukuthi lo muntu lo useyangidelela akasenendaba nami akasanonhlonipho nami useganga nje ingcaca ngokusemthethweni akasahloniphi at all.
ngihlale ngiyibheke lento le. By that time bengasasebenzi ke bese ngiyi housewife because wangitshela ukuthi sesina yonke into angeke yena abe nonkosikazi osebenzayo, angihlale endlini ngifocus einganeni, ukukhuleni kweingane, ngifocus kuyena ukuthi yena abe on the right mental health space ukuthi akwazi ukurana le business libe successful. By the way, umuntu wami i-agriculture bekayazi, bekayi-understand, abisemzweni yakhe, kwakusho ukuthi uzalwa yile ndoda ekwi-agriculture. Futhi angisho yabazantu be-agriculture bahlezi befundile beney'fundo ey'nkulu, benama-diploma, ama-honors, ama-doctorate kwi-agriculture because they get a lot of sponsorship ukuthi bafunde agriculture. Umuntu wami vele i-agriculture bekayazi, so ukurana le business kwabalula for yena. Ngibone ukuthi yazi ukuthini akungisizi ngalutho ukuhlala kulomshado lo, ukuhlala kule relationship le. Angisajabulile, angikho happy. Ngiqale manje ngibuyele emsebenzini, angisho ubhizi yagalavanta akanake lutho. Ngibuyele emsebenzini, umsebenzi engangiwenza kudala, ngiqale manje ngipatanise, ngizame, ngiphushe, ngintshontshe nenye imali lendlini, ama credit card ngiya withdraw imali, ngihambe ngiyoyitholela indawo la engizomuva khona nabantwana bami. Futhi ngangilokhu ngicela imali kena, ngicela ungiphe imali yokuthi ngifuna ukwenza ukuthi, kanti mina nje ngizama ukuyitholela indawo encanyanyana la engizokhosela khona nabantwana bami. La ngathizeni wangifica nje sengipakishile nezingane sesipakishile, ngamtshela ukuthi siyahamba, angesikwazi ukuyiphila thina lempilo. Wahleka wathi abahambayo so sala siyincenga. Hey, indoda masidelela ngekuzusho ukuthi le ndoda yayikuhlebela usweet something la endlebeni, kunyenyezela uthando, masikudelela ikuhleke usulu. Bakwethu indlela ngibuka ngayo, amehla anginikeza wona wetshengisa ukuthi uyadelela. Ngihambe ke ngiyohlala ke nezingane zami, vele angabinendaba, angatshengisi ngisho nokukhalela izingane ukuthi izingane zakhe, phela vele lo muntu unezingane ezigcwele umhlaba wonke, ungayithini indaba ukuthi akhalela abantwana ababili nje kuphela. Ake sihambe ke siyomuva kulomuzi omusha. Shukuthi umuntu wami ke njengoba esekule position yokuthi urich, unethimba lama lawyer, une legal team, a full legal team. Akhulume nayo ke illegal team yakhe, abuza ukuthi hayibo lento le izongibeka kuphi njengoba lo muntu kade ngimlobolile full isihlala naye iminyaka engaka, sinezingane ndawonye, angeke ngibe kwi position la esekuzothathwa khona uhalf wemali yami unikezwe yena because awumazi ukuthi njengoba ehambile uplana ini. Illegal team imtshela ukuthi vele usengozini, u50% wakho ungahamba because anikaze nesayini prenup. Illegal team yakhe im-advise ngokuthi akamanangisele, abuya zongincenga, angiphathe kahle, acela umshado ukuthi sibe ne-white wedding, maseke angisayinise i-prenup mangabe sesishadile, asho ukuthi ufuna ukulungisa izinto phakathi kwethu. Ngempela ke umuntu wami abuyele kumina, afika ngitshela ukuthi sithandwa sami, lana ngimoshile, ngenza iphutha. Mina ngiyaqala empilweni yami ukuyithola senginemali engaka. Impilo yami ngihlezi ngiyifukuzela yonke into enginayo. Kodwa i-goal enganginayo empilweni is to have a warm family. Le mali isingimoshela impilo, yazi yangimoshela nobudlelwane bami nawe. Ngiyaxolisa sithandwa sami, ngivumela imali ukuthi ingene phakathi kwethu. Nami bekuyi-experience evela niyangehlela, ngingatholanga i-counseling. Ngize kuthiwa abantu bengabezoba nemali eningi kanjena bathola ama-counseling. Ngicela sithandwa sami siqale phansi kabusha. Lo mnotho ongaka ngeke ngikwazi ukudla ngingedwa, ngidinga wena, and angifuni ukuthi kube umnotho wananoma umuphi umuntu wesifazane. Ngicela sithandwa sami unginikeza just 3 months ubone ukuthi sengiguqukile yini. Mangabe ubone ukuthi ngiguqukile, ngicela ukukushada sithandwa sami, ngicela ukukunikeza umshado wonyaka, uyawudeserve. We've been together forever, impilo yethu yonke. Angeke ukuthi leyo ngcebo le ize sihlukanisa, kumele ngabe le ngcebo iyasithatha isibeke on another level. Ngikhuluma ngokuthi umuntu wami uthando wenginikeza lona ngaloso sikhathi we going ama vacation, uyangiposta, ubay love lives here, ungibombara ngama flower, ungibombara ngayo yonke into, ngithengela imoto entsha ideliver umakhecekece. Kumnandi othandweni, Nkosi yami, ayikho into emnandi njengokuthandwa mangabe umuntu wesifazane. Ngayizwela ngaloso sikhathi imfudumalo nokuthandwa. Uke waba ku situation la wazi ukuthi I am being taken care of. You don't need to stress about anything. Akumelanga ucabange lutho, umuntu wakho will take care. You understand lo situation engikhuluma ngayo? Ake ngempela bakwethu
ungakapheli nje u3 months ngathi yes kule ring yakhe because wakunikeza iringi wathi mhlazane ngithi yes ukuthi angishade uyobona ngokuthi ngiyigqoke iringi leyo. Ayi ungakapheli ngisho no3 months lo athe nje angimbuke kuona ngabe sengigqokile iringi. Ngicela ukuntshela ukuthi umuntu wami into engiphethe kona kahle wengiphelezela aze noma thiwa ngiqhuzulwe itshe azafise engathi angalishaya lo litshe lelo. Ngangilibona uthando emehlweni akhe nezingane zethu kujatshuliwe imadoda ngisho ukuthi yoza zajabula izingane zami sumndeni ofudumele. Sengize ngabuyela ke ehlaleni naye umuntu ngabuyela nje vele ehlaleni naye ngiyambona ngiyammonitha akakhulumi namantombazane ifoni yakhe uyibeka la nami ngayingcofoza mengiyithanda akusiyona inkinga ukuthi anginikeze ifoni yakhe angishiye nefoni yakhe aphume ahamba ebathroom noma aphume ahambe edaningi ingena password noma ipassword engitshenile yona into kade iyimfihlo ifoni yakhe. Ake ngibone ukuthi cha lo muntu lo userious like he means business. I guess siplaneke manje umshado. It was a beautiful process because it's easy to plan a wedding if kukuthi imali khona you can buy whatever lo ifunayo. So plan umshado, it was a joyful ride. I know abantu basimshado plan umshado is stressful but it was very fun on my side because bekade into yokuthenga ikhona. Bengiqasha noma kuthiwa yipi catering ngibize noma kuthiwa yipi decoration company ukuthi they must come and do whatever le inhliziyo yami eyifisayo. Sishadeke indumezulu yomshado. Shado umshado omkhulu utrend on social media bekumshado omuhle kubonakala ukuthi into yokuthenga ikhona. It was a beautiful wedding. After umshado ke mina ngiexpecte phela le yampatho kade ngiyithola before umshado. Ngiexpecte le ya love, le ya joy, le ya peace and happiness. Ngithola ukuthi ayisekho ke lento leyo umnyeni akasayingeni usebuyele endleleni zakhe zakudala and usewesi ke manje kwakungcono kudala usewesi uwesi kakhulu. Mangabe ngimbuza uthi hawu into ade ungithembisa wena kwenzakalani athi yena kanti wena ulazini iBhayibheli mangabe lithi uqale kusiwe obeka ithemba lakhe kumuntu. Manje mangabe kuukuthi uyabona ukuthi lento lo ifuna usayitholi you are welcome ukuthi uhambe uyofaka idivorce ungidivorce phela. Anyway shade out of community of property divorce yethu ngeke izidrag ngisho nokudraga ecourts. So khohlweni sona wasayina ukuthi is out of community of property kune prenup esayiniwe la anti-nuptial like contracts usukhohliwe yini kusho eyami indoda ekade ngincenga ikhalela ilove back isingiphathisa nje angazi ngizothokwani. Ngithi mengixoxa nomngani wami oyiloya ngikhalela kuyena ukuthi thiwani into enjena athi lo muntu lo ukufraudile nje at the first place because bekade nishadile for the longest time nishade in community of property so ukufraudile ngokwenza kanje. Ngihambe ke manje ilawyer lo advise ukuthi angihambe ngiyomfakela ngiyolwela idivorce ukuthi ngifuna 50% of ama assets akhe ngifuna 50% wemali yakhe ngifuna 50% wayo yonke into ayionayo enkantolo. Ngiye ke enkantolo indoda ifika iphike ukuthi sasishadile in community of property ngamalobolo nekazi ngilobole iphike yonke into. Ake enkantolo ngikuprove because bekunofakazi kunamabhuku amalobolo kunezithombe ngalelanga lesilobola silotsholwana kunofakazi and everything and yayisayinile ebhukwini ukuthi kulotsheleni kusho ukuthi sishade ngokwesiZulu. Ake ngicela ukuntshela ukuthi inkantolo irule on my favor ukuthi kumele ngithole u50% walendoda. Mina indoda yami ngiyayazi ukuthi emalini yayo ibukhali kakhulu. So nje I was expecting ukuthi angenzana noma yini angangibulala ngisho nokungibulala. So into engayenza ngathola iprotection ngisho imali senginayo ngafaka ama-camera ngafaka isecurity ngafaka yonke into ebukayo 24/7 ukuthi kwenzakalani ngisho nezimoto zami ngayitrap ukuthi ngife ngaqasha i24/7 security because senginayo imali ngithole u600 million from lo 1.2 billion awunayo. Ake indoda yami iacte cool ngayo yonke lento le iacte engathi akwenzakalanga lutho. Akekho umuntu ongalahlekelwe imali engaka enze engathi akonakalanga lutho. Ku social media uyaposta uyasho ukuthi uyayideserve le mali besi together uma wabantwana bami futhi bengimthanda ngothando leqiniso okwenzakalayo but ke okusalayo uyayideserve le mali lomntwana. Iba kwethu kubuye ngathi nje i-break up yabona smooth but mina deep down ngiyazi ukuthi lento le ayisilona iqiniso lo udiniwe
ingakho futhi nami ngalonto nje ngabhifa isecurity yami ngenza sure ukuthi I'm protected. Ayugayi uchilled impilo yakhe yaqhubeka ku social media ubuke ngathi umuntu ojabulile. Guess what? Mina angazi uGuy before inkantolo waheka amafoni wami. Uyangilalela ukuthi ngikhuluma nobani, uyangitracker, uyazi ukuthi ngiyakuphi, zonke imoto zami nama-tracker azimtshengisa ukuthi ngiyakuphi, ukwazi ukusuka nokuhlala nokuthi ngiyokhuluma nobani. Shukuthi manje senginemali, sekumele ngithole i-financial advice ukuthi imali yami ngingayi-investa kuphi. Ake ngihambeke ngiyobona i-financial advisor yokuqala ingitshela ukuthi yazi ukuthini mina into engak-advise ngayo, ngak-advise ukuthi ulontunje uinvest imali yakho enkampanini elontunja udizili ethengisa udizili, because udizili abantu bahlezi bewufuna because kunama movements. Udizili uyasebenza emabhanweni, uyasebenza emotweni, usebenza yonke into ukuze umhlaba urane kudingakala udizili. So it's better you invest your money ecompany na dizili. Leyo mali leyo kondla wona yondle ngisho nezingane zakho, izizukulwane sonke siphelele. Le financial advisor ingitshela ukuthi inkampani kaDizili iyongikhokhela ama dividends, lo ma dividends engakwazi ukuphila ngawo comfortable kakhulu. Athi nje ngithatha imali yami ngiinveste kuDizili and then mase ngiyirelaxela ngihambela amaphesheya ngidlela ilife ngizobe sengikhokhelwa iyona le nkampani le monthly. Angitshela ukuthi angikhohle o property because o property kusekunama loans akhona ayenziwayo ukuthi kwakhiwe izindlu noma flats nani sometimes kuba nama risk. However I property it's something that is always there. Angitshela ukuthi uDizili into erana on a day to day because abantu bayithenga day to day and I company ithenga uDizili manje and you make profit manje, awulindi ukuthi awulindi kusasa I profit yenzakala accumulate uyibona khona manje kasi ihwebelwana kuthenga uDizili because indaba yakhona is simple and straightforward. Ngiyithandeke nami le ndaba kaDizili uyabona, ngiyithande bangivezela ama spreadsheet ukuthi uyayibona le nkampani lena ibiyenza kanje yenza imali engaka, abantu bakhona aba-investile bathola ama dividends amangaka, bakhokheleka kanjena. Angitshengise nje into zakhona ama graph akhona, uya understand. Angibukise compared to abantu aba-investa kwi-property nezinye izinto aba-investa ey'ntweni ey'hlukahlukene. Ngibona ukuthi hayi engathi uDizili is the one. Ngihambe ingqondo yami i-convinced ukuthi cha engathi kuzomele ngi-investe kuDizili. But ayisho manje sekumuntu esifazane onemali kumele ngibe vanka lapho. Ngeke ngithathe umnotho wami based on into engi-adviswe i-financial advisor eyodwa. Kuzomele ngithole i-second opinion. Ake ngihambeke ngiyothola i-second opinion. Ne-second opinion ifike nje ihlabe esikhonkosini ingitshele ngoDizili izingitshengise ngenkampani eyenza kongconywana kunezinye inkampani. Ngiye ku-financial advisor number 3. Mina nje ngumuntu ongadelike nje ongasheshi ukuconvince kalula. The third one ingitshele ihlale esikhonkosini. Mase ngithi-ke the fourth one is the decider ukuthi I go for this Dizili. Ake the fourth one ingitshele futhi nayo ngalo Dizili. Ingitshele ngoDizili ukuthi uDizili is the best, is the booming one. Mufuna nje imali ezokuphilisa impilo yakho, go invest your money kwi-company kaDizili. This is the best company. Ingitshengisa ama top 3 na ingitshengisa this is the best company yabona. Like mengifika kule laba company wonke angitshengisa ama company aqhudela nayo, but kune company le elidayo kuDizili and hey nami ngibe convinced ukuthi yabo le company kuDizili yona evela phezulu. Ngi-investeke kule company, ngi-investe ngilanda lawyer yami ke ngepaperwork i-check nayo ingicheckele ingidigele ngale company. Maseke ngiya-investa ke kule company, ngi-invest izumbulu zemali kule company because angifuni ukuthi kade ngi-rich imali ihambe isinomi kanjalo. Ngifuna ukuthi imali yami kube yiyona engikhokhelayo, understand? By the way, le company le engi-investe kuyona ikwi-JSE. Nami futhi ngicomfortable ukuthi angi-investanga kwi-scam because le ndoda mangabe sihlukana amazwi ayo okugcina eyangitshela ukuthi wena awukaze wahlakanipha ngemali, imali nje uyayiravaza, lento le izophela. Ngisho ungaba no 1 billion uzophela vele. So le mali angezigcina impilo yakho yonke.
yangitshela kanjalo ukuthi wena you are not smart ngemali. So that's why ngayo financial advisor ngifuna ngi-advise ukuthi kumele ngenze njani ngoba senginemali ngingakaze ngibe nemali empilweni yami. What must I do? Iwona wonke ama-financial advisor angi-advise ngokuthi kumele ngiphile ngenzuzo yemali engiyenzile. Well, angifakanga yonke imali ku-JSE nami phela akuthiwa awufaki amaqanda wonke kubhaskidi owodwa because if ubohloka kubhaskidi kuyamoshakala yonke into. Ikhona imadlana engayigodlela yona nami kulabo million bami. Ake ngicela ukunitshela ukuthi out of the blue inkampani enginveste kuyona kuthiwa ama debtors apply for liquidation. Kwenze njani inkampani ithi kuqhume ithangi la diesel lalahla wonke udizili owawukhona laze lasha kwathangi la diesel. I-insurance yangakhokha because ithi ithangi bekade linenyanga eyodwa kumele ngabe la servicewa a month back kanti ithangi aliserviswanga. Umuntu loku yena responsible for ukuservice ithangi mangabe nebuka ikhalenda lakhe liveza ukuthi ithangi kumele liservice next month. Kucace ukuthi lo muntu wafaka ama dates wrong wamess up ama dates okuservice ithangi. Kwabe inyakanyaka nje into enkulu ukuthi inkampani iyafa kanjalo and le nkampani ikolota ama-truck lawa adeliver lo diesel ikolota le thatha khona udizili because ithatha udizili ngecredit mase uthengisile ihambe yokhokha ikolota iland le eyenzayo estora khona udizili because the land is rented ikolota ikhampani yamathangi because inkampani yamathangi kumele ikhokhele monthly but iservice kumele iservisele yona amathangayo. Only to find ukuthi lo myeni wami because icala lethu le divorce lathatha 8 years enkantolo sisashikilize enkantolo amaloya wakhe wesemtshenile ukuthi vele uzoyiluza le case kumele aqhamuke no plan B. Shukuthi yena lo 8 years the time amaloya im-advisor from the beginning ukuthi you are going to lose this case yena waqhamuka neqhinga lokuthi ufuna ukuplana indlela yokuthi le mali le uyoyithatha kanjani kumina mangabe ukuthi mina le mali le sengiyitholile. Wavula le nkampani kadizili yohwebelana ngodizili wavula le nkampani ya dizili kuyiyona ndlela ayo convince ngabo abantu whoever yobe seduzane nami ukuthi angi-investe ku diesel because he knew ukuthi there will be people abazoba close to mina. Shukuthi lo muntu wami the time mina elalela ama calls wami we understand ukuthi ngifunani empilweni, what is my plan, kuzokwenzakalani ithini way forward empilweni yami weyazi kahle kamhlophe because bekalalela yonke into. Ngisho nama financial advisor leyo kade ngicommunicate nawo ngenza ama meetings umuntu wami bekafika kuqala kuloma financial advisor our blackmail ukuthi wobulala qotha umndeni nesisekelo awa blackmail ngokuthi akenze njani. Umuntu wami bekanabantu abamenzela ama date business wakhe enabantu nje abamenzela ungcola kwakhe awa blackmail lama financial advisor ukuthi angi-advise ukuthi I must go for diesel and they must push for my company kube yona aba-investa kuyona for his company ukuthi kube yona mina engi-investa kuyona. So into ayenza umyeni wami kule company le ka diesel ayiranayo ekwi-JSE into ayenza wenza ukuthi the time kunomuntu oservice amathangi yena ohamba wo-temperature nekhalenda lalowo muntu lolo ukuthi ithangi lingaserviswa ukuze mangabe kwenzakala ingozi kutholakala ukuthi insurance ayikhokhi because ithangi belingaserviswanga kuvele nje ukuthi the tank was not serviced. So into ayenza wa-temperature nekhalenda lalomuntu oservisayo wathi mangabe qeda lapho udizili wawuntshontsha udizili wonke wahamba wayothengisa kwi-black market wenze ngathi udizili ulahlekile shukuthi ikhampani ilahlekelwe imali kanti inkampani ayizange yalahlekelwe imali. Udizili udrainile yena with a separate unepipe lakhe elidraina separate wahamba wayothengisa ku-black market. Le mali kwikhampani yakhe uyibuyisela back through money laundering ukuthi
ayigeze ayiwashe le mali le ibuyele kwi-account yakhe le mali le engathi imlahlekele kanti imali ayizange yamlahlekela kulo mali it includes imali yami. Naku-ke ikhampani value yecompany ama-shares asehlikile asawo 1 rand okusho ukuthi mina ngilahlekelwe yigidi zeyigidi zemali because ama-shares asehlikile asawo 1 rand ehla aza abo 7 bobo abo 10 cent. Khulumela ngama-shares mina inkampani engayithenga iku-JSE kwasho ukuthi-ke sengiluzile ayisekho into engayenza. Kwaba isigemegeme esikhulu-ke lesi isigemegeme esikhulu because le company bekayiregister nge-offshore account ngingabonakala ukuthi ikhampani yakhe nami nginganalo ulwazi. Kwaba isigemegeme esikhulu ezivela ngisho na-TV ukuthi inkampani yadizile kanje kwenzakala ukuthi abantu aba-investile balahlekelwe imali zabo. And only to find ukuthi people who invested on this company, it was abantu abaziwo yena ama companies like aguma offshore accounts nawo nje kwakuyinto nje kwakuyiwishi understand kwakuyiwishi ngiyakutshela. Shukuthi into eyenzakalayo umnyeni wami ngenkathi kwenzakala yonke le drama wabhala kwi-social media yakhe watweeta wathi uJesu ufike ekseni sebethi baqedile ngawe ebusuku afike ekseni abhala amacule endumiso kwavelane kwaba obvious kumina kwavelane nje kwaba obvious ukuthi lento inesandla sokwenza no ex husband wami. Ingidineke lento bafethu because yena impilo yakhe iyaqhubeka and mangabe uchecka la icheckwa khona ukuthi umuntu use worth how much imali yakhe inyukile iphindaphindekile ngokukhulu kuphindaphindeka. Ingidineke lento ngidecide ukuthi angihambe ngiyokwenza i-private investigation mase futhi ngiyahamba ngiyofunda i-law nje ngibe equipped ngazi kakhulu ngako konke lokho. Ake ngihambe bafethu ngiyokufunda ngithatha isikhathi sami ngithi ngizoyi-investigate lento le ngize ngifike nayo egcineni mase mangabe ukuthi unokwenza nalento ofithi ngangibelievela ukuthi unokwenza nalento mase ngiyahamba ngenkantolo ngiyozimela mina enkantolo because I don't think ukuthi khona i-lawyer engingayitrust because ukhokhela kwasani lo muntu because imali unayo vele yokuconvince labantu yena ubelievela ukuthi mangabe unemali unepower so le mali yakhe bingeke isebenze against mina. Ngisearche yonke lento le ngize ngifike nayo egcineni ngilithole iqiniso elishoyo ukuthi lama offshore accounts alo muntu ngiyithole nandaba yaku black market ngiyithole nendlela imali ingene ngakhona ngithole iqiniso lonke. Ngiya enkantolo sengiyoprova leqiniso ngimfakela icala le fraud ukuthi ungifraudile and indaba yakhona icala lahamba iminyaka ngeminyaka egcineni ngalwina icala ukuthi uGayi kumele le mali le engabe isiphindaphindekile le investment yami engabe isiphindaphindekile kuzomela ukuthi uGayi angikhokhele iyona imali leyo. I-court yam order ukuthi uGayi must pay me double of whatever that I invested nemali ngihamba icala nani imali leya 600 leya enganginikeze eqaleni yabuya isiphindwe kabili. Kuyona yonke into I've realized ukuthi akusibona bonke abantu besilisa ababulala ngezibhamu kuphela. Abanye balwa impi buthule bakulimaze emoyeni bakulimaze engqondweni bakulimaze financially. So nje emhlabeni kubalekile ukuthi ugawule ubheke kunanoma isiphi isimo usifakela amalenses uzume in any situation and be very very careful ngoba siphila komunye umhlaba ohlukile umhlaba omunye nje ongakuzwe uqonde. Ngizocela ukusibeka lapho ke istory sethu sanamhlanje iyolala ibonene izitori nezilandelayo mase kuthi okunye ke family ningakhohlwa phela ukuthi thina njengobhazi sithathe incwadi kaMatukuletsheni ebizwa kuthiwa impi yabomdabi sethunjini sayithatha sayishintsha imovie ukuze kube easy ukufunda kwabafundi ezikoleni. So nje sishintshile manje sayenza imovie incwadi uyibona njengoba injalo everything esencwadini included. Kuyabhalwa ke ngo6 November isiZulu uphepha 2 KwaZulu Natal. Mangabe umzali ngizocela ukuthi ngokukhulu ukuphuthuma nokukhulu ukusheshsha uthengele ingane yakho imovie impi yabomdabi sethunjini ukuze nayo mangabe sibhala ngomhla ka6 November ibhala isiZulu phepha 2
kubelula yonke into iphasa ingane naku kuphasa nje kuyatitilizwa because bonke abafundi abafundiswe yithina throughout the whole year they were getting abo A kwisizulu due to the fact that ukuthi indlela esifundisa ngayo nani niyazi ukuthi umuntu simthatha simbeke simsuse ka A size siyofika naye estopini la ekumele ukuthi aye khona. So bazali ngizocela usinenze impilo yezingane zenu zibe lula. Siyayithengisa lencwadi impilo yabomdabi isishintshe yabe movie siyithengisa ku WhatsApp sama options amabili ke ukuthi sifike esikoleni sodlalela abafundi but ke selidumele emansumpeni usuphelile unyaka izikole eziningi ayisakwazi ukusi invite because isikhathi asekho. Into engayisho nje ngisho ukuthi abafundi bangayithengela imovie as individuals bakwazi ukuthi bayibuke ku WhatsApp. Inamba yethu ke ya WhatsApp ithi 0793372464 0793372464. Ngaba advisor kakhulu abazali ukuthi they must assist abantwana babo ngendlela abangaba assista ngabo ukuthi kube lula ukufunda kwabo especially kwifundo ezinzima kangaka abafocus ezifundweni ezinzima. Mase kuthi la nathi sikwazi ukulekelela khona sikwazi ukulekelela khona. Mangabe umzali ke ubukela le movie ungabe usayeqa unengane efunda ugrade 12 thengela umntwana wakho imovie. Ngitheni thengela umntwana wakho imovie noma uhlala emphakathini onengane efunda uMatukuletsheni awukube nje ilunga lomphakathi elibamba iqhaza thengela abantwana imovie wenza impilo zabantu zibe lula. I know ukuthi kunama family members abathenga nga10 bathi nje bafuna ukuyoxhasa izingane zangakubo bafuna ukuyoxhasa isikole abanye bathenga nga20 abanye bathenga nga30. So xhumana nje nathi ku WhatsApp siyatholakala inambeni ethi 0793372464 0793372464. Buzz SA to all social media platforms. Siyanthanda kakhulu iyolala ibonene izitori nezilandelayo. Mwa.